Times of Manipur na sandokchariba special program asida adomgi host Daina Pangsatabamna taram nokchari. Saknairaba leader Nelson Mandela na haikibelai madudi. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Apaba samasama semna bahot nabada, apaba kunayama semna bahot nabada, apaba makalgi education system amadi lairik laisugi mangal tangai padana changi. Ngasigi asigumlaba special program asida aikhoina unazagadoriba guest singasi Board of Secondary Education Manipurna conduct tokiba High School Living Certificate Examination 2020 examination asida state asigi oina khwaidagi yamna mark score wangna scoring tawduna aikoi pumnamaki mai oizaribi first position holder mingoina panjarabada Resmi Nandaibam representing Pitambara English School ihan hanbamaktada aikoi Resmi bu studio sa taram nokchari. Thank you, sir. Loina na anishuba guest oina lengsunduna lairibasi third position holder Rahul Naurem representing khogi Catholic School Kanchipur. Rahul buso khogi studio se da taram nokchari yam nungaizai toppers anina aikoina lockdown manung sida haizaruba matamda matam sana lingbirakpa khogi ngahaktang wari watai sanabagi matam pibiu haiba matamda ko lakpiba yam nungaizai khogi wang mayam ama laksage yam tangna sunaba phangbanina ko adubu from the whole team of Atom TV khogi nungaiba harauba phongtok chaba oina hearty congratulations to both the toppers. Thank you, sir. Yam nungaizai ado wari se kogi mark ki score gi aduga kamaina preparation tarakpa mayam ama laksage ko adubu ihan han basidi Resmi tazaba matamda Resmi si Pitambara English School dagi represent tawduna first position holder gi title se phangbire ima baba gi mingsu mayam na di thoidu hendokna khangna birabani ko adu isa dagi amtanga khangjake family gi matang da khara thambiyu adu ichilinaw kaya sui pokpham na kai dagi no haibana ching I Khongman Zone 5 Imphal East tagini aduga aigi babagi mingna Nandaibam Risinanda Singh mamagi mingna Rajkumari Sanahanbi Devi aduga aigi ichin inaw se ani ne aiga ipa nu paamga aduga ipa duna Rajnanda Nandaibam mana hoji class 6 kari aduga akhoi families na Khongman Zone 5 tagi yam nungaizai Rahul gi somtang khangjage Ahoy babagi mamingna Naranjibo Singh aduga mamagina Atupam Santibla Devi aduga lagi sinau se koi anini inau pamaga magi mamingna Vidyananda Naurem adu mazu Catholic ta class 8 tami aduga koi gi laifamna Lilong Arati Malakai Imphalish yam nungaizai introduction mate ma thambi khre ko adu Resmi ga Rahul ga se aikoina handaki koigi board na loba exams da ko masi lockdown su oiba pandemic su leiba marak asida koigi kai haitar yamna nungai taba khogi face amane ba khoina mayok na rise ko matang asida khogi Resmi amadi Rahul na board na khogi exam se haidok pase ko masi ahan bada online dai la amgani madai di khabar daga yarok kholak pase kwai first ihan han bada Resmi na Canada gi kamdau na khangki result se duga mikup tu nungai bagi mikup ta muktang na hongna na ningsing se ai se ahan ba se adugi numito tang jungi tang tara manga gi pung ani duda haidok ni na tau duda ai se dum ngai leireba aduga pung 13 makhai ta ba doida khoi school gi ozam na phone torak paneba adumain tare na odaidi ahan ba da diam ngakpado adumain tawe aduga mok mathang dana moi WhatsApp ta khoi group ki daga tharak pado man bi ge na de ozam yam su loi hairak pado dagi adumain toraga khangi bane han ba kamain tau gi mi kup to yam nungai ki yam thajada na adumain torak pado da yam harau gi adugi numito nungthang da kari mathel sa ki ge nungdang do nga thong obviously ko harau rabani na hawa sa mahausani Rahul gi di kamain tau experience se kamain tau dana khangki kanada gi khangki ai je tang tranga gi tranga yo tungi tram menung dang je dum ko pa ya dum langchen dum leiwa exam haidok to rabani na pung ani je yor pung ai bi dum yam matam jam sangi pung ani ta jingi pung tara trama thoi sai da khoi school gi oja dan che khoi extra ski oja ma ai tuition tau ja basar gopen mana phone toraga Rahul nang thar tare kholena mana pauli hanan bi rakhi ado khoi numitu da ne Rahul gi imung manung da oi khiba magi nungai bagi mikup ta mutang share to biu dana
ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ expectation ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ expectationꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯨꯕꯁꯦ first second ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯨꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯊꯥꯔꯗꯇ ꯂꯩꯊꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯠꯇꯤ ꯑꯣꯏ ꯁꯦꯠꯇꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯟꯖꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯃꯥर्क्स ꯏꯈꯦꯠ ꯈꯦꯠꯅꯗꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯏꯠꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯁꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥर्क्ꯁ ꯌꯥꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯇꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯁ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯔꯦꯁꯃꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁꯃꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯔꯁꯔꯤ KG ꯒ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯐꯦꯁꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯦꯁꯃꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛꯅꯣ ka haibase mai journey amadi soida lerangani ko isana khara thambiune punsi se kamaina di kamai haurai angang oringai da kamai tawrakpan ꯑꯩꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6 5 6 ꯑꯗꯥꯏꯐꯥꯎꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯨꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯟꯅꯖꯕ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯩ ꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯇꯝꯃꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5 6 ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯟꯗꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯖꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯖꯥꯠꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯇꯩꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯤꯃꯥꯔꯀꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯖꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯒ ꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯌꯔꯗ ꯁꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯩꯀꯥꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8 9 ꯑꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ oide okay yam nungaijai rahul gi su khara thambiu angang oiringai da atai curricular activities sports oibe atopada dum yaubirak para natraga angang hadi resmik su thambiri ko yam nauna isa se like su da illage kain khalaeba rahul gidi kam dogon ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯗꯩ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯔꯛ ꯇꯤꯟꯕꯁꯦ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯔ ꯏꯀꯥꯏ ꯊꯤꯒꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯨꯟꯗꯕ ꯈꯔ ꯁꯦꯂꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯁꯦꯂꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯔꯛ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯔꯛꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ okay aduga rahul si hujikti class 10 schooling life se dum kano tor eko da hujikti mirak tinba khotpa friend circle adum unabirabra tinabirabra kamain tor change di tuition je anum ma'am chakhalabnina mirak se dum tilabna kitang aigi personality sidang improvement di labana di isana observe tawba da khangjare ba ko mirak tinba khara ngamme khole tuition tawba gi su kana ba leiram na ta okay ado rahul si represent toisi catholic school kanchipur nursery da ki dum tambirak pra nursery dum tambi leptana dum tamme ado makhata basidi 11 12 si extra edge ta ming chana na ba same sabiri resmi gi di kamai da uno nursery da gi same school pitambra da dum tambirak pra ꯑꯩꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯁꯔꯤ ꯀꯥꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯀꯟꯚꯦꯟꯠꯇ ꯇꯝꯃꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯕꯕꯥꯁꯦ BSFꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯆꯠꯄꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯆꯠꯄꯗꯨꯗ ꯕꯕꯥꯁꯦ ꯇꯦꯀꯟꯄꯨꯔ ꯒ꯭ꯋꯥꯂꯤꯌꯔꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯁꯔꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯅꯔꯁꯔꯤ ꯀꯥꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯇꯦꯀꯟꯄꯨꯔꯗ ꯄꯄꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯗ ꯅꯔꯁꯔꯤꯁꯦ ꯀꯥꯜꯂ KGꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ posting ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯩ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1 ꯀꯥꯕ KG 1 ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1 ꯗꯩꯅ 7 ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ 8 9 10 ꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯄꯤꯇꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ Kwakethel sida tamakpani am nungaijai experience ka thambire handaki score say first second ga su iket khena de ko mark ama khatani aduga rahul gi su iket khena de just 6 7 muki mark khatane ba ko isa dagi scoring se amuktang na hongna namtang haibiu ba reshmi ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯣꯇꯦꯜꯗ 600 ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 579 ꯐꯪꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯦꯠꯁꯇ 97 ꯑꯗꯩꯗꯤ higher mathsꯇꯗꯤ 100 ꯐꯪꯉꯦ out of 100 ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗꯅ 90 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗꯁꯨ 97 ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯅ 94 ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ 93 aduga social science da 98 phangjai yam nungaijai rahul gi su mark score se amuktanga khangjagi aigi total mark na 572 out of 600 aduga aigi maths score 98 higher maths 99
aduga English 92 social science 93 aduga Manipuri science kana 95 95 yam nungai ado huzik se exam se haido ki base matam khara di kuire ko ado lekai da felicitation program gumba chatpi bra lockdown di lei adum kamai ga di silli masi toina dum taw nei ko locality khudingi state wise adum taw bane ba ado handak di lockdown su lekai da ga di dum taw bi bra kamai taw motivation oina taw idana ko hai biu akhoi lekai gi club social workers congress khongman gi moina felicitation taw bi ba ado kai ka social distancing na aga haidi chauki tha ba se yam hai lapna adum thanaraga daidi marks kai ka uppaga dumaina handaki moina pi akhoi da pirak ba instruction do lockdown manam gi mi punba gi adu gi do ngak na dum felicitation adu taw bi yam nungai zai ngai criteria sing ngak na chale ha bisi madi yam phai ko rahul gi di karam mafam da felicitation program sarug ya biru ba akhoi lekai gi na di 12 ki region haidok ta ngai bani na mani je punna taw do gi maina sin bi gi taw duga aina ma kyangwi social youth development kam KSD GC na ma moina invitation pek na ya de chachare do moi je social distancing pajana haide social distancing in no moi je pajana ngaga award function da pangthok yam nungai zai madu masu yam na maru oiba wafam ni kwa ado rahul huzik se makata na dum extra age da mingchan bagi kan di sem sari hai lockdown su lairi adubu yum da di adum kamai na matam se lenbiri huzik se preparation adum id 11 gi dum hobira bra tuition gum bachat pi bra kamai taw tuition je online class hobu jawe duga mi yam de bida tuition satra khajik khajik toraga group khaido ga dum taw tuition je dum yawe duga like sidi dum id ujikti school ju ka ban tamina matam je ayam matam phangam ne like pa matam je yam kona hai okay am nungai zai reshmi gi di lockdown se kamai na season abiri kamai ni utilize taw biri aise lockdown se 11 gi tuition je hoji online class odum haure daidi khitang khoi khitang tare nipan khatang chatlaga dumaina tuition taw bus odum yaure ado adum school su ka je di yumda dum leiramnina tuition da torok pod odum pa be matam su phange adu su mathakta kai ka ai adum yumda mahena akhoi family member gaise hena kaino tawbai matam ge ga phangbanina akhoi handak adum pulle kaino tawbagi family gi oina tawbado aduga kaino su adum agi hana adum marak ta agi hobi kai ka thamambado han ti tuition chatpadina adumai tawbana amta taw phangdaba haidi gardening gumba tawbase daidi kaino kai ka tawba adumai ta daidi adugi du sandak ti adum tawba phangina matam se phasana konare phasana ko isagi apamba su tawba ngame aduga honage khaliba lairi kilam se su mapung phana hona bangame ba ko aduga reshmi amadi rahul toppers ngaktani haina balai akoigi future gi magi koigi generation la kadori ba sing se hagolak liban harol sing na lep kadori bani ko ado reshmi amadi rahul se haying chawra kan da isa gi profession apamba mamam di leiram gane ba masi kari oige na khanbiri rahul gi aise ahamda 12 loraga nitse tharaga doctor je hana phajana tamthoga adu matungda mu UPSC je mu try da wena doctor hana tamthoga doctor oina oidoiran traga sum kamaina doctor tambalo ba dum UPSC to try to pauk traga dum doctor dum okay anima option ani se thamane ba yam nungai jai mai pakku oibiyu ko reshmi gi di kari wakhalon thambiri aisu 12 loraga NEET exam tharaga crack taw ngam targidi adum MBBS ta tamba adadi ngam dragan atopa line da adum makha tamdaba aduga adum MBBS tamdar so atopa competitive exam yam thabe aba mayam makhal do adum thabe aba khallaga adum thajage na khanjare yam nungai jai toppers ani mai pakpo oibiyu ko isai sana khanjari ba em adu mai pakpo oibiyu hai wafam se thamjage adu ngasi gi asigum laba wari watai sana bagi special program se Tom TV gi team na aikogi second position holder amadi third position se ani sui ko rahul ado invite tawjabane ado lockdown ga laibane tang khudong chada ba ko makoi gi soi bana pulap akoi wari watai sana bagi khudong cha basdi phangdre ba akoi makhata na mu phangna ba soidan hona jage wari watai makha sathajarak poina ngasai rahul na haibi khiba matamda rahul si angang oining da kitang ikai thigan ba mirak tin ba singam da ba ko masi oi hai ke ba ado school life sidane rahul atopa extracurricular activity hai tare ne masi da dum yaubirak pra like debate kumba exhibition adagi extempore speech kumba sumba je hoi class 6 na 10 gi mai pula competition sundum pang thoeba annually ado stage da dum saruk yare okay aduga reshmi gi di kamai tawon aise aina class 8 tagi pitamrain de school home pase sidagi adum akhoi school da chahi khuding adum literary meet tawbase literary meet sida
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ recitation competition ꯗꯩꯗꯤ extempore ꯗꯩꯗꯤ declamation ꯍꯥꯏꯗꯤ speech ꯄꯤꯕ ꯀꯩꯀꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ stage performance ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ assemblyꯗ talk ꯄꯤꯕ ꯗꯩꯗꯤ thought news ꯀꯩꯀꯥ ꯄꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯖꯥꯒꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ personality ꯂꯩꯅꯕꯅꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ exhibitionꯒꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣ inter school exhibition ꯁꯦ class 9 10 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯜꯂꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤ national levelꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ science exhibitionꯒꯨꯝꯕ participate ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯔꯥꯍꯨꯜ and ꯔꯦꯁꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯈꯔ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯦꯝ.ꯌꯨꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯖꯈꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ experience ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯨꯝꯃꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯔꯛꯇꯣ ꯅꯦꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯈꯟꯕꯨꯗꯤ ꯈꯜꯂꯛꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯎꯔꯨꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯤꯔꯛ ꯇꯤꯟꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯨꯕ꯭ꯔꯥ ꯔꯦꯁꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ national levelꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤ state levelꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁꯇꯦꯛꯅ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯅꯦꯂꯤꯠꯇ ꯑꯗꯩꯗꯤ NIT ꯂꯥꯡꯒꯣꯜꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯩꯗꯨꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯖꯈꯤ Okay, ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ exhibitionꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ personality self grooming ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯄꯀꯣ ꯃꯤ ꯇꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯐꯪꯉꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ board examꯒꯤ preparationꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ class 8 9 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯈꯔ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤ preparationꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9 ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯣꯖꯥꯈꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯧ ꯈꯣꯠꯂꯧ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯈꯔ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ 10 ꯀꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯈꯩꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯄꯥꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯩ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤna khitang concentration piningbanina adum irai laina piba ngammeba aini isana pigena khallamnina adumain tawraga adum 10 dadi phajana hotnaraga adumaina preparation tawjagi okay ado preparation se class 8 9 swai sidane 10 थागदोरीबनेबा अदो अदुम हौख्रब्रा मतमदुदगी 8 9 साइसे अइना अदुम लाइरिक तबुदी अदुम अइगी पाबम थोकपा जांगदुबुदी अदुम पारे दुगा अतोपा ngасai हाइगिबा करिकुलर एक्टिविटीज अदैदी अतोपा मयाम लेबा लाइरिक नतबो ओइतारसु कुमै हरावबो ओइगेरा अमबो ओइगेरा अदुमाइन तबुदा अदुम यावेबा अदुगा अइना बोर्ड की ओइना डायरेक्ट क्लास 10 काबा मतमददी अदुमबदो अमुक थादोए अइना अदुम अइगी सिलेबस ता अदुम खरा फोकस तौरगा क्लास 8 9 तमक स्वाइसे मस्तेसिदा रेशमिना नोंगमदा ट्यूशन गिना पुंग कया खाइदोकी लाइक युमदा ओराइबसे को मसिसना पुंग कया रेगुलर बेसिस ता सोइदना होंदा बिरमगनी कमाय कमाय तोके 8 9 काबददी ऐसे ट्यूशन या चचरकते यामना अदुगा कइनो ट्यूशन से 8 9 ददी यामबदा अमा अनि गुंबा खतन चलेबा कोचिंग गुंबा दैदी ओजा आइगी ज्ञान तादबा सब्जेक्ट अमनी खतन चलपोय याम ब्रॉड ओइना चलपा 10 दा चटपा सुमाइदि चचरकते अदुना अदुम युमदा आइगी पाबम थोकपा चांग दो अदुम पाबा ngamnaba pungsingde adum aingonda phangi pung kaya mukadi pungse adum nongmagi du makha pol haidi yam like yam paning da banumi chadum yawo adu numit tu yam pa de duga khara paning ade dum normal ba chang de da khara dum henjana ba su yawo duga normally adum pung manga gumba de dum ba ma 8 9 size da aduga class 10 ko exam se naksala e ko exam se kui raktre ba masdai sadi kamaina preparation tawi health kina kamaina maintain taw अदुगा एना क्लास 10 गी रिविजन साइ वाइ सिददी पैखा सु नक्सलाबनिना कइनो कैका अतोपदा वाखल चोइथो याद्रमनिना अदु कानददी अदुम लाइक से सांगबा मतमदा अदुम एना थौइना पुकनिं चंपादसु मिट ममांगदा अदुम थंबा ओइतारसु येंगा अदुम लेरगा nga isai taw boiro ma boiro nga
ꯀꯣꯛꯇꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯉꯨ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯛ ꯄꯣꯊꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯅꯣꯡꯃꯗꯨꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯛꯇ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯨꯗꯗꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯨ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯩ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯐꯪꯉꯛꯈꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯔꯦꯁꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯥꯍꯨꯜꯒꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯔꯦ Competitive Success Academy की क्लास 11 अमदी 12 साइंस की एडमिशन हौजरी पिजरिब खुदोंचाबसिंग अदुदि जून था फाउबदा एडमिशन तौबिरकपा क्लास 11 साइंस की अहानब महिरोय यांखै की एडमिशन फी चाद यांखै ताजगनी बोसेम न लौबा एग्जाम दा चाद मरिफु अमदी CBSE न लौबा एग्जाम दा चाद मरिफु तरागी मथक्ता फंगबा महिरोय सिंगी ओइना एडमिशन अमदी ट्यूशन फी लौजरोय अमसुंग स्कॉलरशिप पिजगनी चाद हुंफुदगी हुंफुतरा मंगा फावबा फंगबा महिरोय सिंगी एडमिशन तंखाई तमक लौजगनी अमदी लाइरिक लेमना फंगहनजगनी क्लास 12 ता मिंग चन्नबगी दमक अतोपा बोर्ड तगे क्लास 11 पास तौरबा मतुंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पाइरबा महिरोय सिंगदा मिंग चन्नबगी खुदोंग चाबा पिजरी अकुप्पा मरोल गिदमक कांटेक्ट तौबिरौ कॉम्पिटिटिव सक्सेस एकेडमी उरिपोक खोसनाम लेकाई इम्फाल Contact number 6909199961 natraga 89747363991 natraga 9436288300 natraga 7005892311 SV Gadwell School की क्लास 11 साइंस अमदी ह्यूमैनिटीज की एडमिशन हौजरे पिजरिब खुदोंचाब सिंगदी मैट्रिक परीक्षा चादा हुंफुतरा मंगा की मथक्ता फंगबा महिरोय सिंगी एडमिशन अमदी ट्यूशन फी लौजरोय चादा हुंफुतरा की मथक्ता फंगबा महिरोय सिंगिना एडमिशन अमदी ट्यूशन फी तंखाई ताजगनी अमदी चादा हुंफुमंगा की मथक्ता फंगबा महिरोय सिंगिना एडमिशन फी तंखाई ताजगनी जुलाई कुलहुमदोय इंग्लिशिंगनी कुंदगी ऑनलाइन क्लास हौजरगनी अकुपमरोल गिदम कांटेक्ट तौबियु SV Gadwell School हौतल थांगजम खुनौ पंगई रोड कांटेक्ट नंबर 9862925948 नत्रगा 7085934266 नत्रगा 8132856942 ब्रेक की मतुंगदा तराम नोकचरी मयामना मियेंग ताबिरिबसी टॉम टीवी ना अखनना संतोकचरीबा थौरम स्पेशल प्रोग्राम वारी वताई मखा सथजरकबो ओइना रेशमी की प्रिपरेशन कमदौगी हाबा अखोइना खंगमिनखरे को राहुल दा लाक्चरगा राहुल एग्जाम सी नक्सलक्त्रिङै हाबा तारे खरा वाटलिङै दना प्रिपरेशन कमाइन तौई एग्जाम से नक्सल अकांदना मसी कमाइन तौई अदुम चप मानखिब्रा करी वेरिएशन थंबिखे हाम तेन होबा कांदा आइजे ट्यूशन जे नोमदा तरेट मुक्ति चले ट्यूशन जे अदुना लाइक पा मतमदा नोमदा फंगदा पुंग अनि हुम अदु सिदे जुम याना मैनेज तौरगा हाम फाउंडेशन की जे दमाय दुम हौग्रे अदुगा रिविजन दी ट्यूशन जे आई याम चलक्ट्रे नम मतम द युम द सेल्फ स्टडी द रूम द मतम जे थादे अदुगा पुंग कयामुक हाय चौराकना खंगबिब्रा हाइदि ट्यूशन चलिङै दना युम द ओराइबगी मतमसना कमाय क्याम फंगबा फाउंडेशन दबदी अमनी अदुम याम कम फंगट्रे अदुगा रिविजन ददी नोमगी पुंग मरी मंगा मुक ट्यूशन की हाइदोखरगा अदे लेमोरिबा अनम मतम जे दुम लाइक दुम थादे हाइदि हानदी टीवी यंग मोखोपा दुम बतोरमे दो रिविजन की मतम ददी आई दुम लोय सिक्रेट अदु ट्यूशन तरे चले हाइसे राहुल ना को मसी कमाइना सेम साबेबगी अयुक पुंग कयादगी ग चटके अयुक नुंदिन अयुक त ट्यूशन अहुम नुंदिन द मरी अदु अयुक पुंग ट्यूशन जे पुंग मंगा दाइदे होगी मंगा दाइदे होगी दो खैदि लमजु खर लापनिना पुंग मरी तारको दाइदे होगलगा ब्रशिंग मोखोपा का तोरगा दुम पुंग मरी मखाइदे गारी जे थोक तदि नंगदेबा अदुना अयुक विंटर गो वेरे याम एक्सपीरियंस याम वागे आइता होय अदो राहुल गिदी इमा बाबा से सोइदन अयामना बाबा गा दुम चटमिनाब्रा बाबा गा दुम चटमिन ममाजने युमदा लेहरगा इगी हलागा सी तबो वारनी खोलन चाना खोना दुम सेमगा प्रिपरेशन तो ममा बाबा गी सु अचोबा थौदांग लै को राहुल ना ngasi mai pakna अखोगी मियाम गी mai ओइजरीबसी इमा गा बाबा गा याउद्रगदी यापोनदेबा याम नुंगाइजै राहुल ना ngasi हाइबी खिबा को रेशमी फर्स्ट अखोगी फर्स्ट पोजीशन से एम तौबी खिबनी फर्स्ट सेकंड हाइ खिबा अदुबु एक्सपेक्टेशन से खितंग फंगिदबना मंगोंदा हराउरगसु खितंग पेंजदबा मा फाउखि हाइ को अदो रेशमी गी ओइनादी हंदकी बोर्ड एग्जाम से आई सोइदना फर्स्ट तारनी हाइना खनबिखिब्रा फर्स्ट तानी हाइदी अदुमाइंदी खनगिदा ऐसे दम पैखादो नुंगाइगिमनिना टॉप 5 मनुंगदे दम चलकनी नदी याम थाजगिबदो अदुगा हाइदी फर्स्ट ओइना डायरेक्ट एक्सपेक्ट तौदो यौद्रकांददी या नुंगाइरोइदोनिना अदुमाइना या वांगनदी एक्सपेक्टेशन दो थमदे अदुगा टॉप 5 मनुंगदे दम चलकनी नदी एक्सपेक्ट तौगी याम नुंगाइजै अदो ट्यूशन गी मतंगसी सुम हाइदोक पिरेको आइनासु हंगेना खंजरंबने ट्यूशन सी मैंडेटरी ओइदे सो दम हाइ को अदो टॉपर्स अनि से दम ट्यूशन चटलीबा
matang asida Rahul da hana lakcharage tuition chatpase masigi kanaba kayam phangki chatraga sudumak yabra haibagi isagi oiba wakhalon khara phongtokpiune tuition se aigi mot haragadi yam kanai na hani hadi school da talak bai school gi di amuk time bound do hadi proportion do loina ba hadi chatra do gyan tabra ta da proportion do loina ba exam do nakhala amne proportion do loina ba da bro na ta ka da pixel laga subchal la talak do ni bu tuition da di time bound ji leitab ni hadi akhun chathaninge matam chathabe ya ne tuition jina khara bro na hadi hujik 10 da di competition ni aduna tuition jina akhoi mind hadi preparation yam mating pangi adike khoi mission school gi dem khoi hendak 10 aina 10 kai da khoi catholic gi ba wathok am su to hedi father sin dok sin ji adu mani mani tha ahum mari mukti lai se tam gi de adu tuition jina aingon da yam kana gi yam kana khiba okay Rashmi ki kari mod le tuition gi matang sida ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯖꯥꯈꯩꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤꯗꯨꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗꯅ CAB ILPꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯇꯥꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯕꯅꯤ나 ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯇꯧꯕꯩ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯏꯐꯪ ꯐꯪꯗꯕꯗꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯈꯩꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯇꯣ ꯍꯥꯟꯅ खरा थुना आइगी लाइक तो पाब लोइजरगदी रिविजन सो दम तौरगा आइगी अवादा पादो मेंजनबगी मतम हेना फंगबगी अदुमाइना तौबगी आई सो दम ट्यूशन से खरा एंगोंदा काना जाई रेशमी की हौजे हौजे पिटंबरा सी इंग्लिश स्कूल से द क्लास 10 दा पुन्ना छात्र कया लेगे अखोई से सेक्शन अनि खतन ले अखो कइनो सेक्शन अमममदा अखोई से मी से 45 खता अदुमा अखोई हंदक थागिबदी अइन खमदा 93 थागिबा मालिबा तै अखोई स्कूल गी सो दुमाइन तौबदुदा बेंच अमदा मी अनि खतन फमेबा अदुना याम इंगना चिकना अदुम अखोई लांगदबिदा याम यारब्रान हाइना खनजे को 45 मतम अमददी लाइक 80 प्लस का सु लेरमेबा क्लास अमदा राहुल गी दी क्लास दा छात्र कया classmate कोई क्लास 10 रे सेक्शन मरी खादे सेक्शन मरी ज सेक्शन अनि नुपा ngata अदुगा सेक्शन अनि ना नुपी ngata अदो सेक्शन अमदा एवरेज द 40 50 सामतले अदो टोटल वन अखोई स्कूल गी थागे से 211 याम नोंगाइ जै टॉपर्स अनि मक्ता हंगजनिंग बा वाफम अमना को अखोई गे एजुकेशन सिस्टम से खरा खरा दी होंगला ए थाइना लेनिंgai matam da gidi ko ado अखोई गी क्लास नर्सरी दा किना 10 फाउ तमलप matam sida अखोइना फाउंडेशन हाइबा तारे मस्tai sida basic subjects ayamba loi tammi हौजिक अइना सुम हंगजदोइसे को इसागी मोड खरा फोंदोकपियो सब्जेक्ट्स खरा नैनजबा मतमदा अखोगी लाइक एकेडमिक हाना लेरमी बसे नतबिदा लाइक आर्ट्स अदुगा मास मीडिया अदुदागी एनवायरमेंटल साइंस को मसी यामना अखोगी हॉट ओइबे इशू अमा ओइरे हौजिकी मतमदा मसी क्लास नर्सरी दगी न 10 फावगी मनुंगसिदा दुम सब्जेक्ट से यावरगदी फैना खनबिबरा करी करी मोड लेबिबके अखोई लाइक खतंग तौबसु कइनो त यादमनिना अखोई अतोपा इसागी फिजिकल एजुकेशन के कासु या मथौ ताबनिना अदुम गेम्स एंड स्पोर्ट्स अदैदि अतोपा मयाम अदुम मथौ ताइना खले अदा इना पितम होजि इना तमिबा पितम इंग्लिश स्कूल से सिदा क्लास 3 देना 8 पाउ से लाइक खतंग नतबिदा अतोपा ऑप्शनल खरा हापे हाइदि अनि हापे अमना खोइना मणिपुरी जगोई सैसे सी अगा कइनोगा सीगा योगा अनि सिमरता अमा खंदोइनेबा दा अदुगी क्लास अमा हप्ता कुनिगे अमम हापे दुगा अमना मु गेम्स एंड स्पोर्ट्स ने दैदी जुम्बा ने दुगा ताइकुंडो हुमदोइ मरंगदा अखोइना अमा मु खंदोइबा अदु सी अनि क्लास अनि सौदे लाइब्रेरी की क्लास अमगा हप्ता कुनिगी सी हुमजे एक्स्ट्रा ओइना हापेबा क्लास 8 पाउ खतम 9 दगी हापत्रे अदुमाइन तौरगा अदुम अखोइना जगोई सै पाम तारगसु तैदी अतोपा मैम अदुमाइन पाम तारगसु खरा अदुमाइन क्लास 8 पाउदी मा हापीरे 8 फाउबा ओके अदो राहुल के कई मोड लै करी करी सब्जेक्ट सिंग हाफनिंगी 10 फाउबगी मनुंग सिदा 10 ददी दि मेट्रिक की नक्सलाबने 10 बौजदी हापत्रगसु मखादगी क्लास 1 2 कारबो साइ जंगांग जे खितंग मसागी हेल्थ खरा इंपोर्टेंस पिनबा चेवलमदा हुजिपुदी अखोई मणिपुर गे ओइनसु तौर सेटरडे खुदिंगी क्लास तौदबिदा मोय नो बैक डे काइन तौरगा सुमाइना पांथोकबसी याम फें खले अदो सुमाइना हानदगी अखोई मतमदगी होना तोपिरम गितंग नुंगाइने न खले अदगी हाइदि छात्रजे लाइक ता हिनबा अदगी स्पोर्ट्स ता हिनबा माय मसाय मसाय के तोआने अदुना मोय गिजु अपॉर्चुनिटी
ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯦꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯦꯔꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯄꯦꯔꯠ 3-5ꯗ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ overall education system sida kari kari suggestion piningi masi tawragadi phagadrana khali Reshmi ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯗ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯀꯩꯀꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯀꯟꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ tuition yam tawdabasu adum yarakadaba maleba hadi school da adum phajana taw ngam targadi khoi gyan tan taw ngam targadi chatrasu yadene ba tuition se aduna adumba situation do kitang handle taw hanni aina agi oinadi Rahul I guess we do zaman handy. Manipur da thuiba bandokit yam anam yam tuina thuiba. Masina su tuition tawbagi chang ko paisa se extra muk chang doi ne ba both financially so koi na larik se in ge hadi paisa chang da basu ya de ba koi gi ban gum ba problem yam thok pa se masi handaraga di masana koi na tuition chat pagi chang se su nem dharakani habi yam nungai se laik lai shugi oi ba wari watai me sana khre ba do kitang thaido aga hobbies ta muk lak charage Rahul kari kari pambi isai ta basu nungai hadi isai je taraga angka hot pa Saitana tana angka hot pa si jam nungai sakpaji haiti sakpadi haiti ba atai di isai ta ba natta ba to padi isai ta ba nungai aduga class aina 6-7 ka pasai bu sidum laikai je koithoga imana bangiga yam mangtraju selective oina kano gumba pugo gumba ga khaga yam tuina traju mar mangta amukti thome ado 9-10 sai de pulap lep khre ba like ta honda banda mara moiraga Reshmi gardening pame di highway khre ko atai kari kari pambi ba hobbies ai sudum isai ta ba adu bado like पाबा मतमदा सुम वारा अकांदा चंगप ट्रकांदा दुमाइन तोबदो दैदी अखोइगी युमदा हुई अमसु लुएबा दै मागसु दुम साने दैदी comic kumba no ba like se sum pa adumain paawlesu dum paam okay yam nungai zai ado yam quickly ko khara hanga ke apam pam da gumba ko question hoina Rahul da han hauzarage Rahul gi oina ngasi phawbo the role model kana oigani haibi isana masi mai matau tamge role model oina traga yam ngaujaba pamjaba dugumba character ama lebibra anyone ama hek doi bi ai Albert Einstein pame ko yam nungai zai isai si taba yam nungai harbani na Rahul gi oina best singer yam khoida jaba se kan AJ Maisnam yam nungai zai Manipur gi singer ama khanbirak pa subject mayam ama lai ko maths ti hainare hai atopa subject haina balai bi kra khoidan science okay actor actress Gokul aduga Bala Gokul and Bala ado festival se koi Manipur gi phaja khraba mayam ama lai ko khwaidagi pamjaba kalak saba Manipur gi sigi festival ama lairam bas yam chau thok sai kain khanbi ba Deepavali yam nungai zai aduga Manipur gi mafam phaja khraba lairiba manung sida yam pamjaba ngaktang sangma matam da ai awa potha boina koi bacha saruge kain khanba Manipur gi mafam singdagi ama haibiu mapalam gi so ama haibiu ai je koi ba khopa je yam kanna chatta mafam je khangde explore tawning bagi laibudi le do ai di manam matam da like dum tawle na chathok gi matam do leitaba aduga freedom fighter of Manipur gi freedom fighter yam pamjaba ma haibiu Irabot hizam Irabot ko books natraga novel pa khiba natraga yam khoida khiba magi storylines yam phaja khiba yaubibra yaude okay Rahul nupa ma di oire ko ado ima baba gi mating se dum pangbibra household chores yum gi thaba inkhang singda akhoi gi di nupi yaudabnina dum akhu mama leita kanda yum gi duk thaba khopa je aina dum taw yam phai aduga ishor thaja bibra thasai aduga yum dane baba mama ga aduga ichili now singa gi relation se kamai taw yam frank oibra kitang akhoi gi society di si khangamani ko Rahul na so kamai taw relations kamai le adum relation je dum phai hai de ai ngonda leiba awabasing ai daka ai needs sing do dum ai friendly when akoi baba da ju hai mama da ju hai adai ai brother da ju dum loina bam no hai ta okay yam nungai zai ado makha muk chathajara ke ko ado Reshmi da muk laksaraga Reshmi gi role model se kana oigani Dr APJ Abdul Kalam yam phajai best singer se
ꯑꯗꯨꯝ AJ Arvinga Arvinga yam nungai zai Manipur gi singer ngak ta khanbirak ba ko Manipuri isai se yam toina tai haibane ba yam nungai zai aduga khwaidagi pamba subject science aduga actor actress khanbi actress se aisu dum Gokul ga balaga pami mabani na kumba hekta matching oye ba ko yam nungai ba aduga Manipur gi mafam amatang phajaba khanbi mapalam gi orasu yai ko koi ba chatning ba natraga yam phajai chatluge natraga chatluba matam na nungai khi ba hai batare yam aisu yam pang kui chatte adu taras na hamu koi me am family gi punna moirang de chatlu do adu do yam moirang loktak ko okay the freedom fighter Resmi gi pamjaba Mahatma Gandhi. Okay, aduga book or novel nang adum pai hai ko comics ko ma pai ham ni na karam pamjak. Adum comic ki comedy ki editing kal do adum pai ba. Aduga short story se short story so adum pai. Adu aina pa gi se adum world gi oina best short story collection gum balai dana adugi book to adugi do. Okay, short has a bibra Resmi. Ado yumgi thaba ingkhang singda mateng pangbibra larik ta honaraga lairingai sangam double di ai adubu ngai hak sangba matamda ima baba gi mateng pangbibra adum pangi haidi baba su laitamnina adum posting ma thaba amam da adum laibanina mama mathanda sum hotna bado aina so adum mateng pangbi ba dai aigi ipa laibdo ibani adum tauminaraga laiduk thabu khitang kolik fengba or tar su maman chak thong so ina kolik param dushan ba dai to adumaina khitang mateng adum Resmi gi oina di ngasai tuition chat pase mamana ayamba thodang lorum gata ba sumale ko baba lapna leki ban maram oiraga yam nungai ima gi laman chauba maton sale na tra mama gi achauba contribution ni aduga relation se mama di laire baba di khitang lap khre ko ado imung monung gi atai family members singa kamaina loine yam frank and free oibra keno ma doubt ama leiba matam da dum hangbagi dum openly dum oibibra hoi openly animak loi oi mama su ba so aduga aiga ka hina nakpadi mama na oire mama dum leminaramnina daidi baba su dum haidi nungti dum phone da wari sanaba daidi sum yumda chahi hanadi hojikti Manipur da tare aduga aduna khara phare hanadi chahi amai manungda tha ni hum katang unaba phangmani na baba se dum yumda lakpa matamda adum chak chaminna bada kitang table da phamma targasu ngak phaminna adum wari watai sanaba do baba su mana thaina angar kan gi odai mana nauri kan gi wari che dum li dai adumain toraga adum relation adum phai healthy relation ama maintain tau bose do ki matik thaga chari aduma kha sa thajarak pada women empowerment haibasi na koina su toina dum thengnara magani ko Rahul and Resmi mastai sida Rahul da hana lakcharage khoigi samaj sida nupi se namtharaga lai kholi kaina adum haibas adugi debate kumba su soidana dum yarongani Rahul gi motane khoigi namtharaga thamba or women empowerment gi masigi topic se lak matamda nupi singsina tangai phadana kari tawgadabano natra kari tawhaningi kari hainingi ahamada moije masagi choice magi free of choice len ba aduga mana pami ba line dum ton ba hadi nupi na police ba di khopa de man to namthabi bana ta mana pami dum chahan ba adegi imung manung da su dum hadi mazanu padana hen importance bi ba nupi na inthop ba du tobi da ba ta dum chamana ni do chamana na khalaga importance bi ba adumai to yam nungai jai Resmi kai mod lai si se nupi na ba thak mana ba akhoi class 10 da su Manipur da chapter am su tamme nupi na pa kaino da haiba nupi gaisna sum mana ngamdri se moi masana handei na khanjaba ina masana mana na khanba ngamjada bagi adum adudaiti sum yumda leitar so akhoi dum tawminna ba thabak se nupa nupi khaidok tabe haidi ai su dum yumda mama ni tawdo dum ibani na mama na kai ka tawri kanda yerum ho khop se bungoi bani se dum tawmin adumain tawminai ba nupa nupi adumain thoidok ba kai su leite daidi adum women empowerment nupi khatang tawse aigi oinadi mama se dum oire haidi baba na ama pan leibanina ai thindok thinjin adai chai chatpa khotpa adai koiba se mama dum tawrabanina mana adumain tarakpanina adum nupi gi aduma nupa su nupa gi thodang su mana pulap ngamok pa se ko masi chap manai na utli bane ba example ama mang da lep to na leire yam nungai jai lokselam dai shwai sida ko yam quickly amani danga hangza hoge festivals da khwai digi apamba festival ama haibiu Ningol Chakauba Ningol sing na khwai digi khoida jaba ko okay ado Rahul gi punsida ngasi phawda upambi chara kaya thabikrage thadri bra thadri thabagi plan lebibra
ꯊꯥꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯔꯥꯞꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ 11ꯒꯤꯗꯤ ꯕꯁ ꯌꯧꯗꯦꯕ ꯕꯁ ꯌꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯎ ꯊꯥꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯦꯁꯃꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯏꯗꯥꯖꯕ ꯍꯣꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯒꯥꯔꯗꯦꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯅꯤꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜꯒꯤꯁꯨ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯦꯗ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯈꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀꯨꯝꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 3 ꯀꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤꯁꯨ ꯔꯤꯖꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯁꯜꯂꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯤꯡꯕ ꯀꯩꯕꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 3ꯁꯤꯗꯀꯣ 3ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯦꯔꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯣ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯦꯔꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯦꯔꯠꯁꯤꯗ ꯁꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯥ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯥ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯉꯥꯏꯔ ꯂꯩ ꯁꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯁꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯀꯥꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏ ꯇꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯥ ꯂꯥꯛꯄꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯥꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯇꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯗ꯭ꯔꯤꯞ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 3ꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯀꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯨ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯤꯒ ꯄꯨꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯤ ꯇꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯏꯁꯥꯗ ꯐꯪꯕꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯀꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯪ ꯇꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯒꯀꯣ ꯃꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯡ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯗꯛ 9, 10ꯁꯤꯅ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯡ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯄ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯟꯇꯛꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯪꯅꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯤꯟꯅꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯐ꯭ꯔꯦꯡ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯅꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯣ ꯏꯠ ꯃꯦꯇꯔꯁ ꯑ ꯂꯣꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯈꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯊꯝꯕ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯊꯥꯔꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯦꯟ ꯋꯥꯏ ꯔꯦꯁꯃꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯕꯗꯤ ꯐꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ 10ꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯟꯈꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯍꯦꯟ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯋꯥꯏꯁꯇ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯋꯥꯏꯁꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯏꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 10ꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ 12ꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯇ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡ ꯊꯝꯕꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯔꯥꯍꯨꯜꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯂꯩꯊꯍꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯒꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔꯁꯤꯕꯨ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯣ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ A ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ B ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯠꯃꯦꯟ ꯀꯣ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯇꯣꯄꯔꯁ ꯑꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯈꯟꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯗꯅꯦ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯇꯣꯄꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯄꯔꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁꯃꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯖꯩꯌꯦꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯁꯨꯝ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯈꯩꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯩ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯁꯨꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯒꯦꯝꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯍꯟꯕꯤꯅꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯆꯠꯍꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯠꯄꯩ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯆꯣꯞꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯔꯦꯁꯃꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜꯒꯤꯁꯨ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯗ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯞꯀꯃꯤꯡ ꯌꯨꯠꯁꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕꯗꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ
लाइक से पाब मतमदा एग्जाम की ने खला पानिंग एग्जाम की ने खला का पागी तारगदी नंग जे बाय हार्ट लोन में चखन नंग कोक तदी कम यावर चाही दुम खकी निंग संगम बे अदुबु अदुई मतुंग ददी नंगना तमखिब दुम लोन कावने एग्जाम की खला पागी तारगदी अदुबु अदुई मुत्ता लाइक तो खंग दे आइगी पुंसी के नॉलेज नि खंग दे दे नॉलेज सोना लेहौनबनी हेंग वाइबु की काना नमने खलगा अदुदोय पानिंग अदुगा अमना पेरेंट्स सिंग दा ina haning badi मागी मचादुना लाइक हेट्रे लाइक हेट्रे जो तो फिल्म दा हे अदुना लाइक हेट्रे ना हन यिंग दबदबा मागी हेरिबा फील्ड दा इन बी अदुम अदु हन या मचुमने कोई लाइक हाइंग प्रेशर से को मसी याम फते याम नुआइजै टॉपर्स अनि कोई फर्स्ट पोजीशन होल्डर रेसबी नंदैबम डॉटर ऑफ एन ऋषिनंद सिंह एंड राजकुमारी सनाहनबी देवी रिप्रेजेंटिंग पितंबरा इंग्लिश स्कूल को कैथेल को अदुगा थर्ड पोजीशन होल्डर राहुल नावरेम सन ऑफ एन जिपोल सिंह अमदी अथोकपम शांतिपला देवी रिप्रेजेंटिंग कैथलिक स्कूल कांचीपुर याम नुआइजै ngasi टॉपर्स अनि को तुंगदा लाकदोरिबा पुंसी दसु माई पाक ओइबियु तौरुबा थबक सिंगदा अफबा याइ फबा ओइबियु हाइबो वाफम से फ्रॉम द होल टीम ऑफ टॉम टीवी थमजरी अदुगा ngasi gi स्पेशल गेस्ट सु ओइबिखिबा स्पेशल प्रोग्राम असदा सु सरुग या बिखिबा gi damakta रेड डिलीवरी टीम ना अखोगी gi स्पॉन्सर तौबिरई ngasi gi थरम से को गिफ्ट हैम्पर मचा मोम तंग खुदोल तमसके थैंक यू रेशमी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन को दुगा सिना राहुल गी याम नुआइजै ngasi oinadi Rahul amadi Resmi ko yam nungaijai ngasi oinadi kaina rasiko thank you once again ngasi oinadi wafam asiga loinana special program gi thoram tension jari see you in the next episode with exciting guest take care